edema ye ba enso ho nsem ene enkane ho ensem a na nana ya jantoa atonanum to ekyerese suku ho nsem na nasa womasua ho nsem no yemfa engro atopre ewo mem ha senom efise eka oman puntuo ne nkyekireye ho eba se yesi aginaye bi ede afa oman kyekireye ho a wontimi nyina kwa emfemfiri mu eno nti no wo kyerese na danko akufo adoba ye ne free senior high school ya wode ba ye no enkofo agye atom eyadepa obia ebo na baso na ye John Dramani Mahama so ekyerese wono mba bekosuapon ahyase no so no obehwe se won school fees no obetimi ahwe afa ho ka ede ama awofo ene ahwefo nso koma henha wonom eno enana ye janto a wode na no ato asemi mu bi yesi adwom eda yete ede free ni rano. Esto is a good initiative because it gives the youth a certain kind of acceptance and importance. So for this initiative, I believe that it is good. And also when I was reading it, there is no specificity to it. They said to scrap academic fees for level 100 students through the no fee stress initiative. Level 100, as we stand today, nursing colleges, there's a level 100. Communication university, there's a level 100. Private university, there's a level 100. So then it takes the NDC to come and tell us what is their scope. Are they targeted to scrap academic fees for level 100 students through the no fee stress initiative? But why then do you discriminate? Because the people in the private schools are also part of the young people, the youth in this country. So why discriminate? Because those in private senior high school have been talking about it. I mean, governance and economic development are building blocks. Ebusia ni okasa ye nana ya jantoa kande no wono enana ya trefo penye de masis CPP amanyuko no ya wasaya kane public relations and external affairs director edema public utilities regulatory commission no and was say aban no ye ramahama aban ya wose oban no se obehwe no watu afisi ne dia ma wonye ayipemu na ye se ye hwekuna ne anim na yama no emo koko football bonu anim ayempase ma adenti na aban suku no suapon no nko amufo e na wo kwa akotua won suku fees dia ma wono na akran de no so won som ni pentine se wono mo boa eni kwan sa aban no eye bibia wo ye yipemu na wo yi wonom so esi nchenti wonko na won sa emre biema ya depa e na wo de eba na so no ho ensem no enhyedan sipi ensita na ye ko office so na nsenya da ebeto dwasa do no ni kyeremu office so not MPP amanyoko no wo mu achese tu ni nyina ene se de wode nesi wose wono ena kyese won hwe na won konkoden se beyam na hye bedwam obetimi agire mudi ama wonom no ene ye kyese DC ni nyina da wonom ahwe ama kyese ntotoye bi ekọ ya kyese ntoto na ayetoto no enye ntoto keto obetimi di asomdwe ne kro ye de aba amanyoko ne mofa ho eno nti enam so nti ne wonom ekyeye na so ye kasa ya no daw sembi atiasemo ya wo kyese chairman entwibo siako jama wuntumi ya wono ya santemantemo MPP amanyoko ni titireni no wone afane nyina kasa ama sabre de anyam sa akomatoyemo eba eno endam so nte no mame Faustina Asantoa wa campaign ya wonom so ewo importem ho no ho wode atodwa etrese enye kokoba eni dedeba enko obia kitanidin de na so munyina no eye krobofo ma MPP nkunimdie wa fi wesi abato ne mo no eno na wo hwe enim kwante no won hwe ema eniema ense fi se adewo we no ofia aya na oye ya belet and chibes ya ko ya chana mo pa ya ese function of the order akasa ya ne ono se ya juma na ya kabo no de ehwe no papa na no ya koda sore ye ne se ya fe tata mo me o tu fan ka se ta shi de jeni ama function of tika so di o mo ne de ti ya ho no pe ni tu o ni ma ko so di o gota ti o ti ba a de ka se en na ana ba ma ya so bu issue so ye de ti ni na shi yo de ko ni po ma ha da na de boss ya ko so de fly your trail to nta ya ha de ka ka ko ni se o che ni ta ke ni te ko se ka ite jo ya o de ka ke ta sa mo de di so ama ya ti so ka ni te che che di ani chu e de ka ti se de ko ni na
Abusia nia yati nenken eye Madam Faustina Asantua wono deputy women's organizer edema MPP amanyoko ne faye no ewo offense north abaton pesia so ewo Asante mantemase nom ye piri yanim ewo kase animo ye kwa akogina mu ewo kejetia na kejetia eho ena eye Butchers Association no wono maba bonten etrese senkanyi obuo ni die ya wonom ewo edema Asante mewura wote krarete brare woma so tumfo se to ababi onyam kese anka sabre baabi anka ne ma keka kono enkanya asem ketoa wono metrese ye rokofidofo ya wono ene ye kejetia manager no ensem a wone wono edi wo kejetia ho no enya asem papa na wono apon adwuma wono akwa akwadaju ahome ade akya wabetoa wonwuma so oba ya wone emanyina no wabe ya sesa ye twa won kane mu wabla wone kane ya kente no se we se pa se ye rameyo sampan wone mpanyimfo amem na sa abanso so antu ne na yense so animu ya ade a ene wanhwe ya ade ebesi wo ho no enya asem papa ye wura ya ye frɛ no Joseph ayeni wono ene won kasamafo ne Sompa kasefo bonkomo never be one agency as here and you know much kasa play the game the service charge never be one na you know more as you and for you the more you know if you are as you grow up also with the man no come the go must be up to him the people no more are there at the everyone when you are here and you say Omasuma omuta cross ama ba sisa le nyama omuni de die eduma nyina efu ato bi o de na ba ni ba en ni say before the order ye guys ni na ma bi ato to the see how they free ni to know nyama de bi aye kan oso ntiase and then the call ni go for class ntiase say the better me ya plan why go for so the better you can Ebusian ye Joseph ayeni wono na kasamafo edema eye Kumasi Kejetia Butchers Association no nanu si yape ekuoma ne binso eto wono muto etrese Ama bane ti say papa na wo ye say wo yin so mbe wata ti what me rest wo pa wo ti say ba pro yes papa na wo ba say MPP party was wo yes wo side party no kra obi be ti bia ala MPP pro obi be emboye ti papa no sembe ya abane su sa no fa de go from that then in the akana ke ya fa na sa be ti ye ko ba ya ko omo te di sika ye fa sika nko ye de say ya ko ye si je tan e so bi bia wa say ele na kwati ko mo de sika no ye fa sika ti sa ban ka ya ona wo mu aye na papa na ko ya odi afa be o be na o mu aye be de ka ye ni be betua ye tell ga ka say beta na mo stand now my so one day em fa betua asa Ebusia na chese no yenhwe na yentoa kase ne so mfama na enso ansa na ebekọ yanimo no yenkọ 21st clinic the sciatica expert for homra da ne da be se ompese ompom ebesisi so de ama wiye dia ene ye ka bunuagu wasum na yakrokro mo sa na yade no enye se bia wone ne ba be fa damfo ato kese na bia chese ne ma koye de ama wo yade yade bia enye wanhwe ye beka wo de ato dem ebasa na wabrabo no apem mamenka ne sa enu ti da ne da ye so 21st clinic the sciatica expert for 50 branches ya ye bie wo man mafa na nyina no bomode etu na mokọ baabi e ben wo Kumasi asenom ehwe overseas Alpha Radio nchen ho ene ye wo Boase Council Quarters wodo ani kire mu osunyane a Regional Hospital First Gate no baabi a ATM afidie ne sie no ne hwe ne mo pe e na wo behu yen tachimanfo ebekọ agenkwan FM nchen wa na wabisa 21st clinic ye be kire wo Nkranza Giant Bank da dada ne mo so e na won so abo won sese Children's Park no wo ben no wo dome owo dwabo so owo go so abotan so owo brekum enkra bata ne doso wo dia ne se wo fa number na ne won matwetwe nkomo 0540 311 311 0540 311 311 and 0249
311 na watimi agye wo so na odi Europe tour na hyehyɛ so wo Germany wo Romania wo Italy anase Belgium enkronkro ahodo ye wo Europe abrochimemu nyina no wo de agiaba we say sciatica yade ben wo say mu de obrebo mu de stomach ulcer tete wache wanu mabrofudro ni sa enko hepatitis crampo de bobo bema prostate wonsem anase typhoid na eha wo yade bi afiri wutira no ebepem omora no wo de fa bai abrochifo no so na mumbuki appointment say doctor fo no beto wakache bebia wo wontimi ma won chen obeba ho na watimi aba behwew 0244 915 116 0244915116 na watimi agye so nyankopon eya adomu a Liberty Conference no baso bosome ya ewomu no ne da etoso aduasa baako ewo Jubilee Park Kumase bra ne bra beye enhira Erwade enam ono ankasa ne difo ne bofo na de nyina wo mahene ya edubuache ewieye brem erwade abasa no ayekese ewo ne sonte no bra na wontire mo emfa mankonua ebubu wo ha ahodo ya chese adware wo no aka wo ahyemponkyire bia lo bonsam de watom no wo de bra wo se the heat wo hyew bia wo abrabo ne mu bia no wo de bra hwere wo ha bia ha wo gu pipa so oba wo ba be hye no bompa ya gu so no ma hye no na ma hye wo ha na hwe wanim eniema paye befiri mu ede aba eya no pa no nsia ken ne ya sha siente no bra na eba breye enhira na ebusia OCP Ghana Limited enso se yen kan cho na nanu akuafo monchi bi na monfa petepete no baye no so na bibia enkonkan enfama mo o OCP MPK 15 no wo ho na OCP MPK 10 no enso e wo ho kwa no akire eno baye kora wo ye na watimi ayi ne so de e de amount frɛ emei agro chemical shop bia na busu wo ho panyimfo no ema no 0555 909437 0555 909433 na watimi agye wo so ye kwa nim ewo ensem foforo mu na enwomesua won nseme na yasa atiesimu Heroes International School ye school baako ye no so ewo hasenom na proprietor say Madam Blessing Izon wono so de chopa de ma ban ne sa da Roma empepi na no ya woto etitaye bi de ama school so ahodo ye wo mayimu a na akwakoye aban kwa na yi private schools no enso de ato nchene no na wo stress obakofo esanso were dro egu na bakofo entry dam wonso ni pente no eno nti na ankrakrafo no so anya nkanyan ene ahofama oman ho dodo wakoma so nti no watimi afa wankasa won sika de ate school se be ya de aban ensanso so no wonso beji bi ayede ama ne ntine se ba se ye cheche choke ye cheche nkonwa ene ade na se de ram wa aban suku mu nko a eba sa entimi mua ema won dwumadie no so entimi enkoso wada sansem ese nyina de wa bra won suku no ne fa ye toso mienu anasem ra etoso mienu so na won mo eye graduation asaye speech and prize giving day no yenko na madam ensem no yentie bi because private schools problems with able to say support when it comes to the government sector. The chairs, chairman, teachers, the amount of teachers loans and other stuff. But there are private sector it's not mine is almost better than me and the private sector. Yes, Heroes International Institute. It was built on academics only. In graduation way, I'm a talent. Say a random piece of talent. Now, all because of academics. I graduation. I have second one. I really funny talent. Said a bay of beer, who baby and pill and walk. I mean, first parents, so they should invest in their children's education. Because the next, you have to come back and do some other job, what do you call it, or mining. It's a mistake parents. The idea,
Ebusia ni awakasa ye Madam Blessing Ijan wono ene ye Heroes International School proprietress na eno no Madam Grace Prempe wono ena ekosi ni kunu na Prempe na kwasi Prempe kejetia traders chairman na nemo na oye kasama force no nko a woba asiente no wono so kasa de afutuo ekoma ahwefo ene awofo sei Yeah, show your face. The bit kind of says a see. Also, for the end, you put the bar on medication. The son is got money in that. Then you might be a win here, but the son to make good them at the end. Pass on is and what I say with the year, show by year. That's also by year, none of that. They didn't feel what I school is Hilo, school. I'm not to come of friendly year. As son said, yeah, my friend about how you knew you want that. Ebusia yankwa okensie mu ensemo na yenhwe senia enema so esi ekwo ye kase ya no leaks ahodo no ahyase ewo amanone nanu fiada ena wonom so ehyase na yekwo English Premier League ni mu a na chese enanu fiada no Man United yetena fie ya hyase no yetena fie Man U ehye baako editie furanfo na enu ada ena Ipswich edin ya bebemu de anya asem kitomo tena fie ema ye Liverpool ebeto entena mienu editia wonom Arsenal etena fie hye mienu editia Wolves sanso na Everton one day watena fie woma Brighton enso ebeto entena miensa ena editia no ewo ho Newcastle United ehye baako ema Southampton so entimi ansimo adabraka Nottingham Forest 1 Bournemouth so ehye 1 ewo ho West Ham ehye baako ema Aston Villa so etimi ehye mienu editia wonom ene Brentford ebetena fie 1 p.m. amone Crystal Palace edi ahyehyɛ so na 3:30 p.m. Chelsea the Blues wonom so ne Manchester City so de no etimi abaso ochirada Leicester City and Tottenham Hotspur for ena ede ebehyiemu 7 p.m. pepepe na de ewo ho ewo English Premier League ni mo no ena yede amam no yenwremo ewo Spanish La Liga no emu ena no fiada Celta Vigo wonom so ehye Deportivo Aves kamienu ema wotimi etimu ba konso ewo ho Las Palmas etintra no mienu ema Sevilla so etimi etimienu ewo ho eno eye na no fiada de enrada Osasuna ehye bako ema Lagans enso ehye bako ewo ho Valencia 1 Barcelona enso ehye 2 ewo ho ene Real Sociedad 5 p.m. Womone Rayo Vallecano ediano ebeba so na 7:30 p.m. so no Real Mallorca so ene Real Madrid diano etimi abaso eno ene sedia ensem ebesi akọ ewo Spanish La Liga no emo yenko Italian Serie A na enu ada Genoa enso ene Inter diano ehye so 2-2 ena epemu Parma 1 Fiorentina enso ehye 1 ewo ho AC Milan 2 Torino 2 Empoli 0 ena Monza so ehye enso ede no ekowie 0-0 ewo ho Monza ne Empoli de no obia entimi anto atena ene Bologna 4:30 p.m. wonom ni Idines ena ebehia na Brecona so no Hellas Verona enso ne SSC Napoli enso de no etimi abaso Kazia womo ni Roma 6:45 enso de no behye so na Lazio enso ene Valencia so de no Brecona na eno so no baso yenhwe na yefa we say into apo French League ano eno ena yedi ewie no other Brest etna fie ema Marseille eka pole enum wonum eto Brest for ekwahye wonum ma wonum nya consolation go baako edite wonum ho na Reims so tena fie ema Le for ekwato entena mienu edite a wonum Monaco 1 ena Saint Etienne enso entimi anhye ewo ho ene Oxo ebetena fie 1 p.m. na wonum ni OGC ni said the ahyehyɛ so Angers enso 3 p.m. womon ni Lens for de no ebeba so Brecona na Montpellier ene Strasbourg de no so etoja Amatolos ene Night for no so no enso de na etimi abaso wie pe
6:45 p.m. na Renes ene Leon Sodie no etimi atodwa na chese sene amono ne Premier League ya wo hyase ena no efiada emunsem ene enurada ene na wotwe awie de bekoso no ena yede amamo na busia yede ne nyina esi ase no mo amoba Facebook ne nyina no ye na mo ase papa ne YouTube na rade nkoso nham na wanya mo adom na ye fa sedama news ku ye wa Sompa 93.1 kase dem kuma se kwenya kwa bro no mobumpa bubro kosua ne dom esusomo ewo sunya ne Sompa 98.9 ena eye nkranza fon so papa toast ne systematic mo so eye wo mafam die somo wo eye nkranza Sompa 90.7 mamena bema safo kantanka ase wono ena ehwe ya ototo niema ema bibia cause social media handles no certain chief de ne forma ede ema me ekobeje sesempre mo bema ene prince so ene hwe Sompa TV hon so ede ema me akwasi Sompa me da se da bia me ba na de me ba yakopon koso enhia me di do hene ire ma me ekua yeboa asiama bronya me anka same papa sofo dia sofo sebo nsu osem papa bia friend dua enti da bia me friend dua